Ötten egen smetасын. Жоқ, эмне үчүн жасап айтасыз дейм. Эмне үчүн? Койлар Акбурадан суусу менен дем алып атты да жеке. Мен кабинетте отуруп айтам. Сенде эмне бар кабинетте? Кара, детский площадка кылып беребиз, балдар ойношот. Водохрана зонадагы мына койкана, малкаларды алып коебуз. Болду. Жоқ, бу жерден общий көчүбүз керек да. Общий баары көчөт. Эч ким калбайт. Мына буштан баштап полностью мына бетиге точка бериш керек, иштеш керек. Бир оптом шака киришпей элекпи? Мына жерде мына кимдин жумушу? Мына жумуш биз даярдап койдук. Ошону Гарано кыймылдаса болобу эле? Гарано, саатыңыз ким эле? Я. Тынчтык. Могу сиздин жумуш беле мына мен баят снос кылып койдум. Келип, эмелердин агай менен кеңешип, архитектор менен кеңешип, кандай саламатсыз багай? Эсоктор жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Так. Могу жерде мына бияк даяр болуп калды. Архитектор менен келип кеңешип, бетондордун куюп, заборун жасаш керек эле да. Ким жасайт муну? Я. Биз. Эмне үчүн жасап айтасыз? Ötten egen smetасын. Жоқ, эмне үчүн жасап айтасыз дейм. Эмне үчүн? Качан бүтөт? Салтанатындайма. Biz bugün gelip söyleştik bir duruşmada bitiriyoruz. Давайте, тез мына мусулардагы бир сыра алып бергиле, Замирбек Байшевич. Мына кашаларды алып, бетонун куюп, тетяка чейин, мына эмеге чейин, кайсы көчө эле могу? Баба Раимовго чейин азыр жолдун сеченесин чыгарып бергиле дагы, жолдон запасым калсын. Калган жерин өлчөп бергиле и сразу тетик эмеге чейин, Акбурага чейин. Макулбу? Так, ошонун решеткасын срочно. Так, бүгүн канчасы? Бүгүн 11-и. Неделю вам хватит? Хватит. Ажеке, тамактарды жакшы ажеке, жакшы. Сен ушул сенин жумушуң да, кара. Сен костюмды кийип эле очкини тагынып, турсак сылап коюп жүрө бер. Мен сени жакшы жигит дедим элем, жалкоо экенсиң да сенчи. Кабинеттен чыкпайсың. Кабинетте эмне бар билбейм да. Я, кабинетте эмне бар сага айтсаң? Мен кабинетте отуруп айтам. Сенде эмне бар кабинетте? Кара, Кызыл Кыштакка чык, Ишкебанга чык, Төлөйкөнгө бар, өзгөрүшкө бар. Эмне деген жумуштар турат? Бардыңбы ошол жака? Бар элексиң. Кызыл Кыштакка качан бардың? Ишкебанга качан бардың? Өзгөрүшкө качан бардың? Төлөйкөнгө качан бардың? Качан бардың? Июньдун баштарында болгон. Кабинеттен чыкпайсың сен. Жалкоо экенсиң сенчи. Так, значит, азыр бизде могу жерге чейин. Замирбек Байшевич, костюм жокпу? Я, костюм дейм. Так, мына жерден, мына мектептин территориясы агай. Туурабы? Мына жагы биздики эмес. Мына жагы биздики. Туурабы? Мына жерден баштап до конца алыш керек эле да, Замирбек Байшевич. Качан алып атасыз? Качан бүтүрөбүз? Бүтүргүлөөдө тезирээк заборду ушул жерден башташыңыз керек. Эжеке, түшүнүңүзбү? Заборду мына жерден баштайсыз. Заборду мощнейший кылып, татнагай кылып, мощный татнагай кылып арка кылышыбыз керек. Түшүнүңөрбү? Татнагай кылып мына жерден кирген чыккандар, ой, мыкты мектеп экен деш керек. Туурабы агай? Мына ушул жерден баштайсың. Архитектор. Границасын көрсөтүп бересиз. Түшүндүңүзбү? Так, идёмте дальше. Мону дагы эжеке таштан, мрамор таштан кылышыбыз керек. Түшүндүңүзбү? Жок, албагыла. Мындай татнага кылып, мрамор таштан мен базарда кылдым го, көрдүңүзбү? Ошондой кылып жасайсыңар. Түшүндүңөрбү? Мына баратасын которгула, моусун которгула. Жеке келдиби? Так, могу жерде асфальт басып берели, жеке. Мен асфальт басып берели. Жанагы эми налоговыйларды эмне болду асфальтта? Налоговыйды воскресенье баштадык. Азыр көчөлөрдө 4 көчө даяр ачылышат. Ага. Кандай ажеке жакшы. Өмүрүңүз берсин. Рахмат. Берекелүү жашоо. Рахмат. Рахмат. Болду ажеке. Так. Масуда Абсаматбековна. Так. Сиз ак көйнөкчөсүзбү? Рабочий экен, а? Так, графигибиз кандай биздин? Азыр мына биздин мектептин территориясы могу турабы? Все, мектептин территориясы мондай
Tüz. Buyaka ötpösüңөр. Agay buyak sizin territoriyanız. Kana agay. Bede arenda alçı ölеңiz siz? Ha. Sizge çeyin. Tak düşündüңөр ha, moğol buyaka çeyin kelet, mı zabora. Birak agaydın territoriyası moğollar da alıp beresiңер. Bu bir. Ekinci. Tak Babarayımov köçösü boyunca жолдун сечениясын чыгарып, Замирбек Баш жеке архитектор. Кайерге чейин келет агайдын территориясы, мектептики? Bu 24 metre orta şey. Ya, Ostan 12 metre nara 12 metre. хорошо. Kol geçe gelir. Ya. Yakıt bizdeki. Hmm. Sen yani açsa dili bari bizge kalır. Kısçılardan açkan жерде. Özgü kalat da sizdeki çıkmayız. Жоқ, имеется в виду ашықша жер бар ғой, ашықша жер болса ағайға беріп, я. Бар ашықша жер, қанша ашықша жер бар? Қазір мына алауына тізге ұрпай шығып, He. ушул жерден қылып берсек болады. Бұл жағында да ушул запасымен. 6 метр бияка чыгмай экен да. Кадастр келип босаксын берсин ошого жараша сечение учет калып турган. Ооба, эмне просто айтайын дегенім, азыр мояк койсоңор стоянка болот. Туурабы, стоянка болот. Буяк койсоңор агай балдарга иштетет. Туурабы, канча место жок, кыйналып атат агай. Садикке место жок. Менге сонун кылып кененирээк кылдырып, детский площадка кылып беребиз, балдар ойношот. Так, деди эмеге чейин. Тынчтык ушул сенин жумушуң болчу да. Sen uşu senin cumuşun ile sen işleşin gerek bolsunlar. Garını деген хозяйственник болуш керек. Эртең менен кечке талада жүр. Обедтен кийин мага окшоп жумушка бар. Мен саат 6-дан кийин жумушка барып атам. 2 саатта бүтөт жумушум. Так, модағы биздики агай. Агай қана, бұл жерде биздики, мектептики. Так, бурчқа чейін. Жүріңіз көрелі. Так, молар бұзылып атат, турабы? Бұлар алынат. Так. Азыр жол мына центр нарақ кетет 12 метр. Бұяқта жер достаточно, турабы? Ай. Ооба. Так, көрдіңіз бе мына? Мынандай келет агайдың территориясы. Мына мусор эме. Сонбай калмачы. Я, өткөн жоксуз. Өткөн жоксуз. Өткөн жоксуз, товарищ архитектор. Мына агайдын территориясы мына жерге чейин мына. Мына агайдын территориясы. Тура агай? Ушул сиздин территорияңыз. Эми товарищ архитектор, мына жерден баштап жолдун Замирбек Башевич, жеке жолдан сеченесин чыгарып, ашыкча жерде агайга бергиле. Агай бир таптаза кылып тазалап туруп, фундамент кылып тегерет. Мондай мыкты решеткамен тосуп коебуз. Плафондорун коюп, освещениелерин коюп, татнага мектеп сыяктуу кылып коелук. Түшүнүңүзбү агай? Жакшыраак караңыз. Асфальтты мен басып берем. Так, бул бир, экинчи решеткасын даярдайсыңар, решеткасын мен жасатып берем. Эки. Мектептин фасадын жасата аласың сен тыштап. Жасата аласыңбы? Жасатсаң сен жаса, жасатпасаң, авторыныкке барсаң, киребеш аркаларын. Ошондой кылып жасаткын. Түшүндүңбү? Все, давайте. Канча үй бар жакта? Канча үй бар? Я. Бұл не olған сулар? Бұлар алынады да полностью, я. Вот он. Өт үй бар екен. Қана көрсетпейсіз, архитектор. Калган аны Так, молодыкилер полный алыныш керек болады екен, эми алар, а? Канча үй бар екен бұл жақ? Тақтайсыңар? Ақыл бұл? Мона 50 метр жылыш керек пе? Же 30 ба? Я. Қарайсыңар. Ассаламу алейкум. Қандай, әжеке, жақсы ба?
Buna qara, Akburanın boyu buna ki. Qo'ylar Akburadan suvsimen dem olyapti dajik ha. Qo'ylarga jirg'al ekanda, mana qo'ylar. Shunda buni o'zi saqtalgan ekan burada, ha? Ya. Kosmosdan var çıkıp alışkan. Gördün mü? Özü saqtalgan ekan burada-chi. Видишь вот. Na qaraç. Buna vadakranı zona. Sanın qulog'unda o'z malarini barini olib qarachi. Qara полный bardakda qarachi. Kate mushukni o'lib жатadi. Mushukni o'lib жатadi, qara. Tindadan ne сидел. Qara полный bardakda. Все хорошо. Значит, bu жерде biz Katyak'tan başlap apot klasına, arxitektor. Ava, buçtan başlap apot klasına, na mektep territoriyasını çenep belgiler. Все, и дальше кетебeriyoruz. Ajaka qanday, yaxshi mı? Ajaka. Mınavu vadakranı zonada mına qo'yqana malqalарды alып qo'yamiz. Oldu. Maqulmi? Balдар kelip çenep berет, alып boşotqila berет, traktor жүрөт, arıq tazalaymiz. Maqulmi? Qarasam. Akburanın boyunda qo'ylarga jirg'al ekan. Buna kanalizatsiya qayerga tushadi? Ya. Septik bormi? Septik var ha? Septik прям места промойно. Вот только теперь. O uygu çeyin alın abi. Oh, dik. Hey. Bu jag'ichi. Vadakran zo'ygan qalava. Ya. Bize хорошо çizip veresinler. Полный çizip vergile. Сатан, пожалуйста, на контроль возьмите. На контроль возьмите. Так. Деме, Гарано, ағай, төртөңөр вместе батырақ бүтүрүп, кетяктан тазалап, фундаментин куюп, нарық баштан куюп келе бергиле, ага чейин архитектор менен өтүп. Архитектор батырақ бүтүрүп бериңиз. Түшүндүңүзбү? Жанагындай көп чоз бостон батырақ бүтүрүп, бир аптаны бүтүрүп тартына калып оңдоп тазалап коюш керек. Границасын бүгүнлө көрсөтүп беребиз. Ооба, эл карап турат. Давайте работайте. Siz kalınız. Так, siz kalınız. Yok, siz ders gittik. Так, arxitektör var da respekt var mı? Respekt, sen kal. Kadastr geldi mi? Qanday, yaxshi. Çenep ko'rsatib bergil, jerini ko'rsatib bergil, mektepning jerini. Ала keldinglarmi? Ну все, давайте. Работаем дальше. Так, hozir endi bu yoqda bir masala bor. Buna musulsizlik, gördünüz mü? Hadi şaşırınç, geldiniz mi? Selamun aleyküm. Kandaş, Acıke, Jasper, Acıke, kandaş, Jasper, kandaş, Jasper, Acıke, selamat, kandaş, Jasper, Acım, selamat, Acıke, işte orada, selamat, Acıke, selamun aleyküm. Acıke, kandaş, Jasper, Acım, kandaş, Jasper, Jasper. Tak, yeme, akırın, yemetip baldar. Bol, uzak, cumuş ketti, bir yakça. Bu yaktan daha kansa, barını предписание belgili akırıp koça versin bunlar, reçe. Düşündüңөр mü? Melis, iyi, kimele, aspekt bile, Asat. Bununla gelip Ha. yerge barazı. Bunu özlerdiyle geçiyoruz. Var narcı Kokumbi'deydi. Kokumbi'deydi işte. Başka kayakaydı. Kokumbi. Kokumbi. Bardı Teper. Zanrı Baş. Bunlar bardı sizge bar mesaj soruğa atıptır. Assalamu alaikum. Mesaj soruğa tastar olacak ya? Ya. Bak hayat vardı. Bir iş gerekti.
Ha. Yok ulan cekemençi ekendiler vardı. Var mı beresinde? Kalar. Kalar. Havası mesle. Tak acaba bunda yerde kança soda toçka var. Nerede var? Ha. 150 tane adam yok. Ha. 160 tetre. 160 da şuradan. Ha. Mahalle içinde birisket bazaram var. Koşunya kırılıp bırakılıp bir sağın. Jo bir yerden opşi koçuz gerek de. Opşi var koçu. Hiç kim kalmadı. Ha, Bulcak'ta velosiped pazar var ha. Zapacağız. Temir bazar o şimdi. Ha. Bu emeği Zamirek başmış. Bu ças cekemen çıktı bravo. Bunu cekemen çıktı biz hazır. Erten fark olsa kanday olur. Ha. Bak o acıke selamünaleyküm. Kandaşlar. Acım kanda jakşı, acım kanda jakşı, acım kanda jakşı. Bunların barın koçu iş gerek. Buna velosiped bazarı, buna temir bazarı. Şunun içinde izlenen bir cergi köçürüp çaylaştı bir sağın. Bunlar da şu kokun bir geliyor. Kokun bir de mesle var mı? Kokun bir de mesle boş gerek. Şimdi kokun bir de barıp Sabirov'dan yolu koşular. Göçermeden sürüşken yok sarsa. Ya söyleşti ki böyle kendine mi yerge? Kokun bir de Gokun Bey'e kaçan göçer Gokun Bey'e? Göçen abi göpürüsü bütçü. Bir yarım aydır. Yerlerken çasını yıkandı. Bu yerde vakti Benim munisipal var. Atelo işte. yetmekte gördü. Cetet acıke. Cetet. Şimdi yer olsa özümüzün Cer yok. Cer yok acıke. Cer kalk da Cer yok. Ha. Ha. Boş restoran kaldı. Hey. Aldığımızda yer al. 11 adam var hele. Hey. Ha. Ular vardı koçtu bravo. Hey. Restoran. Kolu Cumameden. Ha, mal. Ha. Bak ciğeri bizdeki ülke gözlerinin o ciğeri. Özlüyor bu masal yok. Hiç kadar masal yok. Kim parayı çıkınca yok. Beş olur hatta. Ha. Ah ulan. Ciğerine hiç kadar pretende adet veriyoruz. Bir şey. Cumameden. Bu eski pazar. Geliş gerekti. Koçuş gerekti bunlar. Her koç edipten. Allah. Tak, yemeğine Zamirek başlıyor. Adres yaşanış. Deyeti buştan başlap, buştan başlap. Polnoçtu muhabbetliğe toçka veriş gerek, işleş gerek. Adlet kalkta diyor. Mesela söyle otamı deyeti buştan başlap, düştük bu. Oşondan başlap, buna bir polnoçtu toçka bir koçuş gerekler vardı. Kokun bir koçuyorsun orada. Yok, nerede ger? Vişoy pazar bolsa, magazinde bolsa. Emek hafta boş pazara koçuruyoruz. Ama onlar bardağı kokun değil. Temir pazarlar. Все, давайте, работайте, ребята. Kaçan tazla bitiyoruz bu yerde. Zamirek başlıyor. Batırak şimdi daha şu gerek oldu da batırakçı. Aynen. Tak yemeğine Zamirek baş. Bunlar boyunca sen işte içi. Sen işte içi bunlar temir pazar boyunca, ime boyunca, koçur boyunca. Anda kanda kılsak, o sonra bir bardık cumuşlar toktatıp durup bir optum şaka pişbeylik be. Anda hazır
Ha, 4 vitse oturgula. Hemen hoş böyle koygula. Saltarlar. Ajeke, selamünaleyküm. Qanday жақсы bo'lgan kishlar shu boshqa qatnashib 3 ga bo'lgulardagi kelish kerakda bu yergacha. Assalomu alaykum. Doполнительный emas. Ofisiant shtat achish kerak. 119 texnika keldi. Burada 60 texnika geldi. 180 bayt achish kerak. Ama tazalash kerak bo'ldi. Qachon tozalaymiz ham? Ya. Ha. Zamirek Başuç. Sağa işin hem. Ballar var sende. Sömbe kalmak sende var ballar. Şunu tezleş gerek de. Yukarıdan çıkaracağım koldan göl. Oo, optum. İyi bu cid geksi vatı gibi aslında manipülatör gerek de. Aleyküm selam. Kulum selam. Oo. Yok başka iş değil mi? Paralelini kete öş gerek. Ha. İşte kete öş. Ya toku manipülatör gerek de. Ondan bala gerek. Ay. Oo. Boğalarım yolda Zavrek Başuç. Moğaç işte vatıktır. Moğaç işte vatıktır. Kara. Bakın onu yaptırbaysın galiba. Ha.